Máquina de selado automática de latas de nitróxeno ao baleiro, primeiro baleiro despois nitróxeno e finalmente selado. É axeitado para todo tipo de latas de lata de apertura redonda, latas de aluminio, latas de plástico, produtos envasados en latas de papel. Estender eficazmente a vida útil do produto, ideal para industrias alimentarias, de bebidas, farmacéuticas e outras. O dispositivo de control da articulación da tapa da lata, cando entra o corpo da lata, ofreces a tapa correspondente. Se non hai lata, non hai tapa. Control e operación automatizados para mellorar a eficiencia da produción e aforrar custos laborais. O contido de oxígeno residual é inferior ao 3%, aumentando a vida útil do produto e mellorando a calidade do produto.